kim do no ni turang ke no marama do apa pita di kuah kita bagi kim do ke ti ko na adi no de bombula na wale menggangga na wale una ya dina memoria na turang ci su Kristo kiri kita bagi kian sel tengah kian mo kian no ni turang ke no marama da ya waktu main kuah au no tu na itala no ni so ke ni se bi mai na no muni mai wangara idili ana munua boleka au rumah dea posini tina lomangu na reki ke na bong bina kapuana telo na sor waki di nakaba rau ni tamai window ragi di kuah na boleh usara wikim dina di ya au kilani kalau webite lomangu niko au tiba me tu via una ia waya mo meu dole ale subikim ia sa sa ni rawa ya ta kontina tengah na kelo ni ko ya ko pite lo mamni na ele maru ta ka ni sagmai na noa kuwa enda mai sota di kelo ya na kai di sule bikim di nakene dole ka ke mo ka sa ni maru ta ka ke sa ni wayo ni lama na wali una atmai untuk itu kan mata saudi so era tinulike nubuaw may liu dati nuboka erwe kamu satu ngavandra kalian tulis serangana ya di dui ni lotu kirwi kaya atau siapa di sudut menta pengetaran efek lagi kan they decide to not come and pay me a visit, just pay me a visit auto nitiko kay muri may na lotu, muri may na nakadaka, muri may nagkakele. Okay, nanda biwe ka di bukan tra kaya mo sa ito na may liw. Kaya kaya mo si Boss, hindi sa may bukan tra ito na kamo, may taro mo ito na nanda biwe ka hindi na sa nga bukan tra. Au babi ni binak kinawikim di ko, betul kala di sangan itu nga nawe kang bukan tra, itu tal nga nawe kang wayang. Baka yalo, baka wanua. Maru tak na lamang ya. Wikim ni nawe kang bukan tra ando tiko, au babi ni binak itu wikim ni. Tiko lai olay itu ni nabi okadi ko ya lebih tabale ko dina sana au maraw ni rotu ti ko bawi dina ni ko be makana madaw saudi ya ratalo mayor tamata ramai tu nabi jisu orto na tamang tina bertu itu bertu bere di rai tu no jisu dina tamang dina tina kaya itu si bertu nanti jempel gitu nunggu bertu nggak temak nanti nang bertu kita kan mau nabi wekan di bayang sampai bibi wekan telang bayalo semati kita batan nama dalam mani Yesus Kristus kita bagi kemudi kina waktu tu batan yang kami kuah kini biru nunggu mata kira nunggu naita nunggu nabi tiko nunggu ramai ruah dan boleh menanam rau mai bitu lagi buat kiki mai kuah bakal matan kalau nunggu daw na may tombo ka koso na tolo ni dua na huli kimi ating utak na madaw sa awat yung kilani siya ni nandre-drewa na yung tamo nakabikim daw sa matarawa ay tumbo ka bibigo kaya na nota sa sang may natubo may nakilana ka daw beri masu au biya kila mudo lang na kahit kuno solmon na mas muy mal wa sa bat ina kawal iya Rasal ni Al-Dodon sa abakana rarama sa nila tu sa lebu lagi tu ngarak kena rarama me ado ni sinili. Rasal ni Al-Dodon we sang Dodon me ta ado ngor betul okay. This is it. I have arrived. We will continue to grow in knowledge. Melihat kebakasiana and sa bari ta katiba do wata kil wana kilo that we are not ready for heaven. We are not good enough for heaven. Lati lomalami and then lay tumbuti ko na kilaka, we will never cease to grow in knowledge. Palito ke kaya sa lay daba na kilaka may lumalami, and baka sa mata ko na pula ay tao mo. Kaya sa boy ala na kilaka sa boring sarngan mo tamo. Sa boring din na sarngan. But there will be no such a thing as being bored because we will continue to grow in the knowledge of God. And we will have the privilege of visiting all the world and viewing the handiworks of God. And you do not need a spaceship to travel from one planet to another. Blessed to Yesus Kristo. Kami tu sini kelan, tidak mau kata kira ni loh sih.
Yana marau kira kalau ngata lebu ya war kira tu na tamata ya kalau mana nak kalau. Yana kaya tanah nama kino kian dan orang manu inui. Ino na mibitu lagi gua menta loko naki kian dan hosi ni kalau menta bagarau taki. Yana mula sampai mai. Saya kira itu nonton mas. Tamai ke mami dolo loma. Tamai Yesus Kristus akan ini mami bakamula. Ki mami tu bonto ka baka nomudi sa katali na kuno ngoy matamuni ni sa dola sa katali ti kuno nomudi bosa sa siang sar ni do na tamate ti ngar ni do no ni dia ko kila na bali ni nomudi bosa ki mami sa kire sa tu ki na ni katol ba kalo ne lo muni ko ki mami sa do maru ta tiko na non rebitu beri mera ba ka sa katali na bi wa buli di ki mami ni kuwa balete me sotabe na du baka tangan dengan ni kila ka ti ko ki mami kau bata mai na buturara itu bata me kima mikila ichi susar na lebih muni. Kone mami ker tabor sa kana ichi susar ni mami turanga kane mami wakapulo. Amen. Sabi na kung nagtawag niya meu bakusukusan tayo mo sa tunga na yaw ti ko matanda. Au maruta ka sarbo le ni rungo na ni ko nanganganan me do na tangaw ni Q&A. Au maruta ya. Ya, au sabi Allah ni sarngaki na immediately. But I will not do you justice. Balet dia apa kali lingat tu dona boleh nama tahu saud. Kemudian tu bata tahu, itu tu bata war matangaya, tagai itu resina magbintal mo. Tahu saud ni. Begitu nanti kota saya nanti kona magbintal mo takat yung natarbal bayalo. Au kere meu terang wala ngai sona general question merani dari guys ngakin wala dabi kaya dan dari kerana sauti open ira to na catch on my kin or to na nanto ito kanibo wera tikung and ito ragni kuat na vale bayalo e bakay bali taki tibinay sumsugulo to and au biyo sara wasi di kay bermalo sauti ni dawili kana bo ni pita be ikeda na karuli pita wasi to neti klima e tu na bango no, 2 Timothy 3:15. So second. Check tayo na kaya. 1 Timothy. First Timothy 3:15. Ito na ba ang kaya na pagwiti? Iya kaya makakausan din mau kilana ibala-bala sa kili-kili kaya na tamati ni kalau na vale ni kalau ongor ni song-songolo ni kalau mula nanduru kena yabu ni baka bubuli dina reda na buna au tar matang mo weekend dan lutu ni kabitwe au mo ni bulu maro tar menda besuliki au tar yani so mai dono sedala tapi tal mo matang weekend dan lutu ni kabitwe of all denominations, nada pun kita kira memilih itu dikabit. Amen. Benar kata dia. Because of one word, the truth. That, according to this verse, makes one religion the correct one. Nandina, ela kawin doon ang mataloto, may matalotong dolo. Balet truti go tuna polwe timo dre na kema ka humanidade ona sanga pa ko mo wisu gani matotolo e keu la ko la keu ge dende ani gargaru gani ya lo pina ko ngai na numati ko nai wala kili ke irna tamata ni kalau ke babalit ni wala kili pe irna tamata ni kalau ena vale ni kalau ongor ni sok lo ni kalau mula kento bitang na takati mai dona vale na vale ay bal tadi ni sok lo ni kalau mula nandur ke na yamu ni baka bubulindina. What makes a denomination God's true church is because of the truth. You remove truth, that church ceases to be God's church. Sama tayo ay? Yep. As for me, kaya kau bila kata mau level ni doni song-song tu, mau make sure song-song tu kena song-song tu kena dina, mau marah dina. When I live the truth, I've left the church, man. I can be a tal song-song and I can preach all my life. When I live the truth, I've left the church.
Beleta non hanno lotu na kalo, kamu na itu kina nandia. Nakagay vakam na te warna to boleh, me vakam me compromise tak nandina. Beleta to rumah de kilatu na te warna sambo soki bata nandina ke lasu, God is not happy about them. Beleta non to boleh me bosok kawal ngapale le nandina kina lasu setali, nageti le bisara. So the reason why we want to study Bible to make sure that whatever we grasp at is nothing but the truth. Truth uncompromised, truth naked and unadulterated. Au obia tu hai, baleta obia wasiaran bo na vale buana kalau, bal tikina na nai songo lotu. Tu vital monta tu na vale bo. Au le suo ngamo o dei na foundation Gesù Cristo è na vosa na vale na cornerstone Gesù Cristo o che da na va ni vale normal blocks bina pule quando fa per il uomo o che da che na cornerstone o Gesù Cristo na va ne amo Gesù Cristo. Na dava tale e tiki vale o Gesù Cristo. Na tiki vale dava, se tiki tarra vale dava, e play takatiko Gesù Cristo. Lain wat kena plambo, bina pagaleo. Na line ni, kwe mendonda na wa, mendami na cornerstone, dami tal na cornerstone sap ang dondong mate ni vale na nonawali bagraw. Atam ni nakiniwaya. Nambuloko kere na tuwe no buloka mendondon weve when a cornerstone suddenly dondon weve on the next block. That is why the line is drawn. The reason why there is a line na line ya and dondon weve na corner block kino corner block, and we have taken that Jesus is the corner block, not a tala not anybody. Itu karena itu nono ni. So, kaya ko, nangunan dalo to kino garo nila utran kina marang. Menta sana ba ko cosa, non da pula me inline with Gesù Cristo. Kaya kaya tino na isok lo to si nakabit mo inline with Gesù Cristo sa tuno di built na isok lo to. Nung bulutamo din mimi. Na isok lo to is not our savior. Tama ba? The church is not our savior. Jesus is our savior. And Jesus can't save us where truth and error is mixed. Nabitang mo sa ramang bibo. And the second round, ibang bulaw Gesù Cristo, sinurang ibang bulay rami, kaya makaw rami, entertain taktiko, na mo sugibatin hindi na kinalaso. And some of us, I am afraid to live where I am. Was it on my life? Bala tayo sa tikit yun yung nagmumulay. Nikla, au satu kona pera lele wo severo baby. Na standard tiko kina na means tiko. If you are not willing to live up to the standard, you live. Balete levo era la come mermele lo to di capito. They can't grasp the standard di lo to di capito. They go back to their old religion. Nanto na na wa pulang ni to may may lo to. Kada na lo to ko bat ni youth. Ita mara ke ni esa suara na lo tu ni video we balo tu mere dari dona pakai sa kire be ulangan muli non tu lagi sing tambo tu riba na tu model ya mo na mul ne karela na lengo ko itu weekend ro weekend na kabo ro model ya kabo mo na lengo itu weekend mo and the tu mai ke da sing mai kila da sing bona da muni motor kila na lo tu ni mele na lo tu unique ngona lo tu lo tadi sini makana lo tu ti mai ngene o tu bero ro model ya era tu sia kami di rumah kau ni sen mai water orang ada mana standard dike. Bini ke biar kau tu minum ni standard mai kamu ni mai laga ke. Kau ada lo tu dua tani. Ni mai turun nom ni orang mau ni water orang ada standard dike. Kau na main bola bakal wakil kila. Nalang kata mai kami ni nak kau, nabi kami ni nak kamu kau ni tinggo. Otu di rumah rumah ni lah. Nalang ya kan sabi entertain tak kira nak kau di rumah kau, and we lower the standard to entertain them, to accept them. We lower the standard. They say, tu don't do tu na beira, do tanya na standard again. You can't play around here. So, nalenga itu na isang nulo, beira rabo mai, beira kamakao. Sangka itu ko nang bulan ni nanda bibi komi, beleta te bibi apa ayah lo pinakatakya. They say ni kila, ni kalau isa ni marota ka nanda bibi ayah lo pinakatakya. Beleta lower te kin na standard.
So the reason why I believe with all my heart, kung paano maraw kaya kayo doon ang Q&A, yung natapos lang wala pa na kami doon ang Q&A kami, you can ask me any question. Nabuna, and tondo kinanalaini, me kakunin doon ang bulok, ito way lama ko, bebe. Meralaini kaya makatandon with Jesus Christo. Meron kayo ito rin siya, right? And when ito matukin ng bulok, while you watch it, the kena horizontal, and then I have to tell you na mata. Me plan. Me kakunin doon nga bang ko set na dabi malo ibang lady lo tumabi kan kay off mo na kalo. Now Luke 2:52 and the two will kana mata sa ati e may mga rita ko Jesus Kristo na iwalawali ni nono tumbo yung dua. And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Di wili kana tingin mo tayo ya ito sa tungakin na the four aspect of a person's life. Physical, spiritual, social, and mental. And Jesus increased in wisdom, mental, and in stature, physical, and in favor with God, spiritual, and man, social. Non dambula tiko ito tuwan sa tunga non tumbo. O Jesus siya may tumbo one-sided non bula. Ito tuwan toso mata sarana non bula. Lebih kan and bula and kawita while spiritual and we lack our social life. Lenga sarangano the social life the sena so ni bi malui binaka Jesus Kristo siya nanu mo tong tingin mo tambo ya Luke 2:52 and Jesus increased in wisdom mental and in stature physical and in favor with God spiritual and man social ya nay bala-bala niyo nanu punta bali to vital no tangting mo ya sa sin vital no te go Jesus go sa vital no te go kaya na normal blocks we have to inline our life, spiritual life with Jesus Christ. Kalau pun untuk kita kita nak untuk introductory slide, beholding Jesus. Meron itu bisa menjadi beholding Christ for the purpose of becoming like Him. Sabi na, nakau kami era basi ketinggo, era pakatakar nadaba. Eltam, nakau kami era bakambambati ko banggo, wakatakar nadaba. Au natoki ke prasada lo misunta. Nakau kami era nduri bango, era zuru da kana bimbulo ko todo. Sando no matagal, era wakatakar eltam. Ko nakau kami era vidi bambambati ko. Messe mata na blok mena konstonia representa nadaba nakau kami. Eltam diko nga. Kau kami duru tunggo. It is the Holy Spirit that connects us to God and connects our life to Jesus Christ every day. Nako kami representa ka tukuna uta ko sabi na to sabi ka na malo so to ready tali man mo me panu mikito na lenda ni siya na uta pa na bulit man to ready to nako kami siya ni na blok e dalat ni to ready ko nyo kaya to na blok ko siya ni na maka na kalo mi do bikete to sa tu because that's the only thing that makes you stand strong. It's the only thing you need. Morano setama kina na bibat to mulai kan ke buru-buru bintang tewar and you are not able to battle. It's impossible to shift that stone balete di tigo kina na kau kame. Kaya mata tiba kaya siya nga ta. Ketung sari na mato sa itu. Doon ang ko iles. Sin marunta na doon bibusaki. Pero bitang mo bata doon berama tam. Cang itali terbitar noya sa level doon. Balete di rabai siya mati tigo ng bulok kung siya nga tam. Siya ni kilaw ko ni nona ya bala ya affect kir ng bulok ito ko uliti. Balete nakangay na kau kami na tam. Siya mati kaya tigo direct ni Jesus Kristo. Now when that is deep, when that is not there, we are connected to each other. Kamo na very kinano mulai dua affect na lele. Do levo kina nan dui alo levo na yawa levo na non rendo na mongor tu ibital tu isang kedua dua tos berbital no baleta tiko promo ni yawa ya na kada malio that is the evidence ni sana because the Holy Spirit holds us together no matter what, particularly when we all love the truth and we decide to stand for the truth. Baleta mo, the Holy Spirit is the spirit of truth. It guides us into all truth. The Holy Spirit cannot support me if I don't stand for the truth.
que o segre tu takanel nandina na ela tam sidren tu kunya ka sa senga na ela tam sando tentan ela to kunya utipe bela samadala tu na ela tam e segre ro to ko na dormo no e buso kin dina kin la su buena sindra bat ke boka e to ko na ela tam na stage na tu begini bula e buso kin dina kin la su sa va ela na kan ela tam na buso sabi na ela ka se alim sanan le iya kaya kaya tuna ya kita tuna kau kami mungkin dona bulok dona lin lot sing tali tak dona ka habis dona main lot sing tam tara wara usah kau bal sampai selilu ada saya nak usin baru tak dona efek tak indo tali saya nak ya mal ngani iko betul sih connect ko iko yo connect ko yo tu na yo tambu wala ko Yesus Kristo que man tu live tu sabe ro dia itu kartusan dulu lakukan you can even leave the church is not affected nakalo era mangara tali dona batu sibi raga ba binak mo pet sta tali kinar mo di dilaya God will still have a perfect church when he comes back and dua ngana no iso lo tu binak nakalo na opportunity ngangora bisa overtime ko mo sang dua no batu yalo di. If you don't perform, don't ever think that God will go without you. Talon totok kan talon ke sola. Ana dia mai lasu ni lesu menai walu bali tira ke mele kaiti. Letu ana kamisa pel. Au sa lesu mena wal. Yana wale atu ni biso le mele wa matiana tapso. Tau pakan dua kuni dona kai wo buanu tui me dona drami manu ke anything that has the label kay amela kaiti wipe them out. O sola de bambulame na tui de bambulame na manu wuro ke na sotal. Samuel sangas sambo orang betana lang mo ro kwero sot ke sola tu na sola usalis mena ba. Enti no sola. Enti no sola mata. Ko salis mena bala na lendo ko sini bolu tanai balu ya nei bala ni bala tu na nakalo. So to fight the war is one thing. To fight it the way God wants you to fight the war, that's another different story. To come to church is one thing. To go to church on the right day, that is another different thing. Setelah rita lano. O dia itu bisa Samuel ni lasoso. Pida ka matagal man rugitang man rugitu no Samuel we nanto manita mga urang at mo ay maulong balyoso singkalaw pa man sa expose ta kanon las wakakin ng ni Yesus Kristo nikila ni Yesus Kristo o kasi sintu lagi tundo you know that when he rose from the dead he didn't rise alone, there were other people that were resurrected with him. The Bible says that itu ni volta mo na eto dagi kinoira ira gailang laban ni kormer liray na kamo. While this weekend tu na boleh tempat tamu tu madau sahut, ini lom ni madau kita hari itu ni no. Early Sunday morning he rose from the dead. Veterai koi omeri. Tapi kita kena sisu. Kunteri yang meletih si berlis membitama. Naik kami tu na apa sasulin bibantu ni veterai nengo. And to the weekend and between the morning and the evening apa elis melomalang. And while he went that na buna elaku kino Yesus Kristo early on Sunday morning to present himself to the Father. Boleh tahu kau ya baka waktu karena tangi tiga buah na feast of first fruits. Mengenai Allah baka tikini bani lo tuambet na isya bo Jesus sa presente kau bitama na may lomala. The priest was just going through the formalities, but all those things are fulfilled by Jesus Kristo. Les mo Jesus Kristo. Mengenai Allah baka kino kau ya ni kilana tapi tu ni bultam. Those that were resurrected with him, early talang on to in the core, meron Jesus truly resurrected himself. He truly rose from the dead. Belum tenuir dengan eyewitnesses, erabang bumi meron ngal, erosot ini ram, ini nung ital no. Odi bang bumi, orang serang neliling lo. Belum tenir sabang bumi, oir dengan eyewitnesses, authority of God will never ever lack witnesses. If you don't do anything rami, and tikungan nunggu temat yang muna utakan nunggu dino. Kau ngalu, I will still have witnesses. Rauni mo sakin na nabato. So sabang bumi ira na resurrected. Tuan kalau no, I will never lack witness. So God have to raise up the dead
to go and tell the people that Jesus truly rose from the dead. Because the living witnesses were not willing to tell the story. And about to kino kaya. Rami no mumbula loti ni kamitu ke bakau bakal under pressure o seret no mosok tan dir ken lasu or di bukil don lotu katolik na no talay ko ni ko milelikuno. Ikla tiwasa. Ke o seret ni perform Rami o sakela na lebu ni dino tu rebe ko. Ke o seret ni bono taga or ni bol tang don lotu katolik ni mataka. Au what to stay ko o tele ko sing tara milelikuno because I will never lack witnesses. Pesa tayo kalau na ako tanya. Ana leso nga mana kalau era may kunya ko eno no sobo lotu winaka. Matakali sobo lotu wagaba? Oh. Me baka sa wataka, Calderea, ni Samuya, eno wai ke no bosa, me baka na itaka we ko ya ni sa sobo lotu sero sala. Sero to biduka, se sasulu luki, se dono ka bakakina, me saba ka se nga natikina ela. Ana matakali sobo lotu bakaran ko memeko. Kai seakan to kai dino banyo kai binakati ulo tigi ni balu ya mata kai binakati ya to mete tigi ni balu ya kono ba au kita tek tingo na mata ni tui wasi au tigi na to ke tigi na bitu biso kan kala ni tamlo tu mata tui wasi ai bitu bota una no taro solmo ni na pal di lo tu re binakatundu e mo kunei buru. Eu kala di sobi ka dosa makakina. Oli mga kata kay ko na sina na sarsari na bed. It is just simply not enough. Mosaraba na beba kurumuita kini kay tu ilaw ni bed kana. Particularly the St. Peter's Basilica. Bote humayra magay basarab mer sarina domila. Dai tu itu ya na Basilica lebu the most magnificent that is on planet Earth today. Yan ito kaya dawin ni volta bukai. Nowhere mena kena tarau semua. Dai wal ni kena tarau semua ni mo da ure do tadi gila. Dituni. Vitu nembaki tau. Vitu nembaki na tar tu ni bali lo tunggo. Era lam ni vitu nembaki a ser ka di rongo kina to ni yaya ni mate bapo kame. The magnificent building was erected without the sound of chisel or hammer. Ya santo na tar bali ku. Tuku itu nabuku, bukan nabuku. Endon kiri wakarita kelele lore na tarana bal ni keloso mo. Itu na ba? Siapa sangan ni orang don. Tuki don bar sendon tisi. Enduri ngalung bal. Nabu na mata balik. Balik ter kena batu todo ko sa sibiraw mai luli uno. Bor la kena mai ya na kaya ko. And the clan in Tamarani ka automate solmo ni otevi tabi terana vale mata o tiang tu kalau saya ai ko sarve si venu banda vetrana lu vemu no mukawa gina sana ko me terana vale. But all that David did, he drew the plan and he prepared a little bit of the building material. Nangor sangon kini solmo ni sa terana vale karena kita ko mo tagali pekka mai dorbo mo nele auto do the whole clan was involved. Kau na tent lay tarano libunua na non rawa site office tebeli dabo keda na plan sarni kalibi may lala sarni tu na leading hand pati kira supervisor sarni was say you na leading lotu na leading mati tu Israel agad tu okay no mo tongo rada na tikini vale mo ka willi na kene be watu na kena imbuli ngol kene vale okay mo na mata bu vale mo na lala ni chuta no mo na tikini vale mo to ko ta na plan Uli benua, tisil, kurba, piki, horo laki nuli ni bono batu. Sagai lo rena plan, mate ni watu dah mo. Dama na kena size kena shape. Ente bitis nroin sa plan. Sagai tora pangarai batu, pangarai musuh cipta ki. Every single block di section ni building ya, it was cut and chiseled to size and shape. Lo right. Orton lala dorbo mana lewat mai kim do tigi di balingo kim do iko nono supervisor. Kau tiro rotoli raka na balingo. Ngoe undolu na tigi ni batu. Nangor sa ready ken na batu. Sangai check for to na supervisor. Lo rai no list size and shape with na batu. We ambil iyo. Kenapa? Cek tay ken sa ready ken ba kan do na building material na batu.
Demo tu ki kau mere sibiara na bulma kau sangai ya oni sangai karta ka somo na bini watu. Yang building side me Jerusalem. Sangai itu. Nau na satu mikir na watu tau. Not a sound of chisel or hammer. Na watu ko na kiti me biwiki. Na kia na simbai kia na mono mai tu kina. Kata sarma. Cari sarang tilingan dari berarti. Era fit sarang apa kabinaka. Yana muna. Yang bagi bitu na tarbal mata. Saya sarang ni untuk tala sibi mai dagi ki. Na sibi dagi mai kia biu ya ni kia na ber. That is exactly what God will do when He comes again. Okasin mai sibi tu na muli taman. Na sibi mai dagi robo. Na Deus na nota mula ko deform me dagi robo. This is why we are reading the Bible. We are making Bible studies. Me sibi raki rawa na mula. Malaka mo Yesus Kristo. You fit in among the holy angels in a sinless heaven. Ellen White. Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people separate from the world by the great cleaver of truth. The cleaver, any tool that cleaves. Tisili, chopa, kurubai, tuki, pinspa, kangai raul kaboro kinai dualka. Okay, by the great cleaver of truth, He has cut them out from the quarry of the world and brought them into connection with Himself. Okay, ito po, na makatu na watu ito may bura-bura, na quarry o bura-bura. Dakila na quarry, baka ito may langit, ano ni bura-batu. Okay, ito po, na ito may nanduan na quarry, o bura-bura na quarry, okay, na ito may kini. Nakalaw kay talayan ni doon na ka, may buroki ko, may say ko lang may bura-bura ka kung ito may kini. Nalawa. The great cleaver of truth. Kaya talayan na may karoon din. Tong Roma tu na nanduin na na turma tal na baptism nanduin na na rato si ko rato kinanan din na rato na baptism. Okay, ito kaya God sent us the truth. By that great cleaver of truth, God separated us from the world and brought us into connection with who? With Him. We don't get connected to the church. We don't get connected to the church. We don't get connected to anybody. We tell today. We get connected to Jesus. Nanu muti nanu ital no cornerstone. Connection our cornerstone. We line ourselves up with the cornerstone. Now nenda ko may kina menararama, menabutu-butu kinarama beba ko bitak. So kaya mo sali may share to sa sarang din may mo. Nanu muti ko when you come to church, you find your way to Jesus. You get connected to Jesus through the word. This world is not a Christian's heaven, but really the workshop of God where we are fitted up to unite with sinless angels in a holy heaven. Memang ngay Solomoni, musuh kena rabatu mereka, beauty adi uli puno rabatu, wakaki na nakelo, namura-mura ko, wakana na nalaba nakelo, nanono bolau, okay na tisili tekniki. Tisil tak menda warau tak menda fit yang kena malio neglo sih itu orang mula sab-sab. Ni baik kau dikatakan. Gua na baik cipta kita dalam kamtin bau. Tisil sibirake nonton bulan nonton beli kena musim kalau so sarang bau musim na itu kita dalam rumah. Gua na tisil. Tu na Solomon sabang ngata na kau kamera ena dah. Oke na tematan tabang ngata ena dah. Ena mata na tematan na bos ni teman. Bang ngata ikinan nonton bulan. Isa sota bisa na dren-dren. Sana mosi ina beriana turang Yesus Kristo au via vai ala kate kim do na vida do pacto sini kuwa au via vai ala ganga takin meli au via vai ala ganga te ket no. Don't ever give up to the devil no sa tawana dende gorina tisi gorina ibaro gorina ras gorina sandpaper so we can sa wala ka smooth all we need is sandpaper. So baka tingra misya nga sangan sa kanang mataw met diw lang metata lagi. Meraw di bayang mayang binak man. So me kemni sangan rawal tengah tisil mo ni tisil tengah mo ni police that ready for a holy heaven. Sangat. Au sama para ya untuk bital nota ka vale. Bakaya. Kaya kaya biar tarung abi pamatala ka bay. Au bata barnango bela sa tos tol sa nanto. Au tarma. Nalama
e apa kaya mata ki metar ki na nabale ni kalau quando tu pitang mo trati quando vale ko Viva tu bulbul. nada e apa kaya mata ki metar ki na nabale ansai what ya tartal namata kalibi batu da Viva tu bulbul. pinakabagaleo pero namata kalibat cornerstone bata ke na normal stone pamuri di go taruh mata na the physical building and then we transfer that to the spiritual building. Nada apa yang tadi metar kita nak balik ni kalau batu, mata gali batu dah. Kalau stone batu kita normal stone, batu yang berada di tu di balik batu kita batu yang di balik batu normal block. Terus akhirnya itu bawa di kalau stone di balik balik tinggi ni, Yesus Kristo na normal block, okay. So, ya nak balik ni kalau ya. Is made of nothing but stone. Nothing but stone. Nabali nito. Waktu cara ngana yang mana tahu? Okay, tahu boleh itu bayar tentang spiritualizing the temple concept. Lalu mana nabali pa ya mo kau terau Solomoni kau nak nak waktu. Ada dia menul di benua. Go nabali pa ya lo kau tu vital mo takatikunggo. The physical building and the spiritual building. Both of them are made of stone. Physical stone, lively stones. What bulbul? Okay. Na batu ni bale ni Solomon ni ratama na ulu ni benua. Walwal ni Ellen White, na ni walwal na How High Calling 165 paragraph 2. The Jewish temple, Boka Tarao Solomoni, was built of hewn stones. Quarried out of the mountains. Eli moro batu dulu ni benua, bini menebi batu go, sarga may sibi raki according to size and shape, sarga may bibi batu metaraki na nabalea. So the Jewish temple was built of hewn stones cut, quarried out of the mountains. E ana bale tuya. Now, baleta ni non rabale tamu na ciu etara ena be watu era tama na ulu ni benua era kina ni tukuni ni non rabale tamu na ciu etama na ulu ni benua dotoran kau kai juga belati ni vale tamu ya eta ka ena watu etama na ulu ni benua santara ni kai kina ni vale makati ni ko etama na ulu ni benua because the single stones that come na ulu ni benua so the building comes from the mountain sabi na go nanon mga tutuwa tag na physical building ya pati kaya na spiritual building na isang sukulot na physical building go na isang sukulot go na physical building ata this one here that we've been studying represents God's church because it is made up of living stones na batu mulai na namin go may mga tutuwa tag kamatanga Warkai kuno Ellen White and How High Calling. This building represents God's spiritual temple. This building here represents God's spiritual temple. Which is composed of material gathered out of every nation and tongue and people of all grades, high and low, rich and poor, learned and unlearned. Dan biniti kong goken. And tukuni kata itu kan nabi bakatakan dengan mulut juga. Okay, that the somebody may nabi background ni juga nabi kan nabi somebody bato kau medelew ni lawan ni Yesus. God's spiritual building, His church, represented by that one there. This building represents God's spiritual temple. Isang sublot. Na spiritual temple etara na ena be batu ia be batu bulan-bulan. Memang kan anak kena tara na kena bali Solomoni ena be batu bagayano
na spiritual temple e taratanga na batu e batu mula. Sama berarti ko? Sabi natin. Na batu e tarakina na spiritual temple e ratatalanga may nandun na ulo ni Bonua. May pagkakanak kaya na tama na ulo ni Bonua na physical building na ceremony. The spiritual one e tatalanga kaya na batu may nandun na ulo ni Bonua. Doon na siya niraw mo. Taro na tuloy, naulo ni Bonua nga, e tamay kina na spiritual temple ito yan. Na kaya na may wato, e tamay naulo ni Bonua nga. Baru kahit ulo tiyo bitay na sa. O kaya doon nga na nabul wato, kaya na nabul ibang bulang, nabul drong rode de kaya, kau na siya niya malaki. Sabu may buwan na kalaw na nabul bulang, kaya na nabul baka roko-roko, na nabul wato kawa kaya na nabul drong na kalaw. Same, doon na rasul kedua, kira dua awal lagi kaya na ulo ni Bonua, sa tak may kaya na nabul kaya salah may way, Chioma, na nabul buki. Au skip termata sa karya o dari kota Talmud. Dengan na Jewish temple, na batu etarakina na spiritual temple erta talanga na dolo uli Bonua, taru uli Bonua. This temple, this temple, which is made up of stones as well, and tatalanga man ang doon ulo ni Bonua. Kakema ka ulo ni Bonua, and ang naman ito lang ulo ni Bonua ba? Ulo ni Bonua na ba? Ulo ni Bonua. Jesu Kristo. Tapos kaya bilang naman dito ko na solo tebita. Au natara di kinaulo ni Bonua, satak may kinanugulubu, satak may becho na nagulubu. So na ulo ni Bonua bayalo, tamay kinanay song-songolo to bayalo. O Jesu Kristo. O na spiritual mountain. The spiritual stone mountain. Awiling mo. The Jewish temple was built of hewn stones quarried out of the mountains, and every stone was fitted for its place in the temple, hewn, polished, and tested before it was brought to Jerusalem. And when all were brought to the ground, the building went together without the sound of axe or hammer. Makalawa, a spiritual building. And nandun may tutubot sa Ellen White, how I call it. These are not dead substances to be fitted by hammer and chisel. They are living stones, quarried out from the world by the truth, and the great master builder, the Lord of the temple, El Jesus Christo, is now hewing and polishing them, and fitting them for their respective places in the spiritual temple. Nikuo Jesus Christo, sandu iveuta tiko nonondang bula boka, if you submit to all those carvings and chippings, may fit the on a spiritual temple. When completed, this temple will be perfect in all its parts, the admiration of angels and of men, for its builder and maker is God. I'm going to say a complete kina on a spiritual building. Yan ano na isong-sumulot. Ang biya kahit ang gawin mo. E sir ni confine tagiti ko na isong-sumulot ko ay doon na label at beauty ting mona tama. Sir mo? E sir ni confine tagiti ko na isong-sumulot na kalo kaya lang tumongo kami may kauta. E sir ni confine tagiti ko na doon na label at beauty. Catholic Church, say Seventh Adventist Church, say All Nation. All these labels, o kita lewan na nandun yung label ko, and nandun yung claim tako to, nandun sa kusukulot, hindi na di-claim. That's why that one won't come and join this one, because he believes, or she believes that that's the correct one. Namun nandun yung balak kaya-kaya ito, kaya nandun yung kusukulot, without having to say it loud, and sabang rita ka tiko, ni buno ito sa balak kaya-kaya, kaya sabang lo hindi di-claim. Nangono pa nga to claim ta kino kita to lutu ni kimi tino kita so lutu ni klo nano to besi ni to so meru to ya pare ta they making the same claim. But the thing is this, God's true church is not confined to any label.
And the banu inoinga. Ni ana bono and the late tigo kina na isong sunglotu. Ni na zoko na kikenda na isong sunglotu and dina me polis na yonda. Kene yonda. Men the round 11 no isong sunglotu dina na nalis woroma. Kalau tu tunjuk na kaya kau kilan ni isong sunglotu tu kina sini sibi na gitu we na kayo biu pangaran tu na lotu binake. Biu pangaran tu mo no ako sibi ra kina pa kabinaka. Zoko na ki pa kabinaka na dina. Mo pa rota kina building bayal me ko tu Yesus Kristus. Bale tu satu kuno titiko na lotu di kalau eseng confined tak yang dona church building, eseng confined tak yang dona label, eseng confined tak yang dona leadership. Na lotu na kalau baka tau taki yang tamata elo mana na kalau kakarona na dina. And they're everywhere. These people are everywhere. Na ngona ena zaka kina katbanto mili ko ndina tino 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 liada ko mulia. Ngona ena zaka kina katbanto mili ko sobar ni altam. These people will flock together to the truth, and no church building will be enough on planet Earth to contain them. There will be no building good enough, big enough to contain them. Na kalau ena zaka bi regara lotu ngana no tukina bakala ko ndina no domona nga ka gomana ndina karambula takana ndina ena kena ipa tangan dengan de binak tuntu. Baleta ngona ena sobar kinu taburi. Kita bitar no tibot kir to bitar maram na mato satu maru tag di kita bitar mo. Presena ngona ngai kick off kin na sandelo, sa kick off tal ngana ceiling, kick off na later rain, kick off na love cry, kick off na last stage di shaking. They all start together and they finish together. Sarma dai? Betu kuna tal. Na ngona nga etego kin na sandelo, the biggest event we are waiting for is the sandelo, National Sandelo. Will be the one when enforced the one America. Now, various nations, various governments can do their own. But the one that prophecy is identifying for us to look for is the one that America will enforce. Pero kung nga sa teko mo kaya na sandelo, sa teko mo na sili, sa teko mo na loud cry, sa sobra kita na later rain, sa teko mo na stage 3 ni shaking. Someone on probation, game over. Sa peko Yesus Kristus lo di balik tamu lo malangi ko sa balbal dudon me balbal dudon itu nga ko sa ya lo dudu kali me lo dudu kali sa sini gai raw ni do na bisa ya men da zaka takan bo ba kami nakasa ano do ay when completed this temple will be perfect in all its parts the admiration of angels and of men for its builder and maker is God. Sabi na the Jewish temple, nanon rebalik tamu na ciu, and daw tiki ko nga ni ulo ni Benua, kaulo ni Benua, and daw tiki ko nga ni balik tamu ya. Ito rana logic lo turdi ko. Maleta na ba? Nagama na muna eraw separate ito. Di na nga ito may alo ni Benua, nabalik sa alitar sa tuwa Jerusalem. They cannot be separated because of the what? Nabato, the building material yang mga tayo. So all the time, that mountain will always be part of that building, and that building, all the time it's down there, will always be part of that part. Ato na di ba eh? Sabi na, nabalik tamu pakayalo, the church, nando'y tikit yung, nandaw tikit yung nga Yesus Kristo, kau Yesus Kristo, nandaw tikit yung nga ni balik tamu. Balik niyo Yesus nung ini mo. O yung kumatikiyo nila nilot. Nakaya-connecta ikan daru, cipta ki may Yesus Kristo. Memang kan ano tiki-tiki ni bolu wayang ano balik tamu wayang mo, na song-song lo tu wayang mo, and daw tiki-tiki nga Yesus Kristo na ito kinilo. Na ulo ni buno wayang. Maliutin ka, ono tin ka walu, iya nandali batu ko, ono teraki na nununggu song-song lo tu, and sen grawata, mati di korma yete. So upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, in spiritualizing the temple, yung may tinira makasan boka, sirkin bambal ang sao tinabuling ko. Au sa tinya mga makasan ni bale, erin to wada-wada bulingo, the study is not finished yet. Medyo mga nga mo, kung tumitang otra, tumilit meron tugyani na kimenay, sa totoo sa naman. This is his church. Ano na isang sulo timur na kalawin? Made of what? Stone. Nothing but stone.
What stones? Cornerstone, Jesus Christ, normal stone. Okay. So the church is made of nothing but stone. Atau ya? Bos ada raw sa untuk connect ang dito vital mo takang lampat ko luto ko na yung matkorita. Let me tell you now, it's this stone. It's not the second guy. It is this stone na buru ka na yung matkorita. Awal bitu tawag ke, lebanan nanu kina, awal sabi itu kina buli, iya satos sa nanu. Onang boro-boro, onang kurang gue, melihat sabi itu tiga bilang na discrepancies. Etiko na traditional interpretation ni batu yang lutu na abri matka. Dua. Do di tomi tiga nolong ni lutu ni kabitu bekan ken da untuk lutu na baya bekan macam ni ken tu terto ne atu liu ni bang mangal tagi prosa. Sando Wandinati, it has been the traditional interpretation di lutu ni kabitu ni batu ko lutu ka na abri matka na second coming. Kaya makakina, tadi ala tu tiga bine presa, ia ena non na tu ko ya. And apakah turun kina na kalon lama lagi dalam matin tu isi baru saya. And we have taken that as the second coming. And according to the word, ni tadi ala itu na. And ngau na tu ko ya. Now, au na bital no lagi. Kemudian tu Wandinati yang kita sambul itu bulat itu ngau na tu ya. Iyo, okay sample itu mana orang itu ya. Nangono apa ya? Nangono ni apa ni mata kau? Kaya bewa itu kian anak tetikan iron. We are there now. We are there. Gantu itu kenapa malah? Nangono nangono itu ya. Nangono itu ya tu satu kian apa? Apakah turun kian anak kalun lama. The God of heaven shall set up a kingdom. Not after the days of these kings, but in the days of these kings. Satu rawai. Now, kaya kaya tukun no tanyala. After the days of these kings, don't kina di batu yana second coming. Because second coming will happen when all these kingdoms are gone. And the burula kana 7 plagues, the kingdoms carry to move. After the 7 plagues, nagelis no Jesus Christo. And the don't kina betun tukun wala tambu. After the days of these kings, the God of heaven shall set up a kingdom. Yes, tukun tukun wala tambu. In the days of these kings. And if we believe that we are living in the days of these kings, the kingdom ni kau satu tu set up di kumbo. And setting up takes time. When we set up something, it takes time. Sabi na kaya na discrepancy number 2 tiko yan ang traditional interpretation. Discrepancy number 1. Nito tiko bang ka? Ni ko saray na namatu ni sa kabin na may nandun ulit mo no siya ni tayo na lang nandun ano ba yan kahit ko na tanya yan ni ko ni saray na nandun namatu ni kabin na may naulo ni mo no siya ni tayo na lang nandun now na second coming ela ko may lomalan 1 Thessalonians 4:16 ni nalang so may lomalan ni nakalaw en nandun ni Dawi kaya nandun ni Agles Duranga kaya nandun ni Kalaw en nagay baka kina resurrection. Now the Bible all teach that Jesus will come from heaven. But the dream itu ni batu yang kami damai nanduan dahulu ni bono. Ni bang Maria, tu sabi talang orang tatu ni dahulu ni bono kami damai ni nanduan batu itu. Na uli mo na yung Jesus Kristo, na batu yang kami damai mo ano na isong sokolot itu. Na isong sokolot itu kan apa katakan kalau buru. And you are just honored to be around and ang nang bulia kina na kalon ano isong sokolot. Dotal kay tumunitiko, dito ni bang kani nangauna analis may kino Jesus Kristo, Revelation 1:7, reda sala ko may kuko enao and reda ko na matanda kaya. So the second coming, it takes over planet Earth one go. Is that right? We agree with that? Iyo. Yan na batong boy, ito na tiko tanya lah. Ni ko ni saray na bato ni kami dapat na doon ulit mo nuwa siya ngitan lang na ito gay luto ka na yaman ni matakaw gay kabur na kola seliva parasa aero ni kinatete buru lang sarna
Gangi raka na batu bona bonoya. Pau te kede, liwa mana dangi, ga mintambe to kana batu bunu tu kena matkau, ga tumbe be batu lebu, wuli ni bonoa, roboti buru todo. Now the second coming takes over the planet one go. But the story says that the stone must be given time to grow. The stone must be given time to do its work. Megangi raka na matakau meoti, me buru la kede, mengai tumbu na batu go, tumbu tu me batu le meroboti ulu bonoa, meroboti buru. The stone must be given time to grow. But the second coming takes over the planet one go. E ofti mo kena na pamadala to do pamadala tati on lotu ni kabitu regarding that stone, what kena reality e tiu na dream ko. When we analyze it slowly. Au sa tal nota gi Aristotle we ketu do. Meu tal nota ka tal mo kun tortu dala tani tal no ya. Aristotle nung kasih mulai Alexander the Great. Alexander the Great dari yuli mata itu koya parasatiko. Ena tol ni mata kau ni Nebuchadnezzar. Aristotle, the great Greek philosopher, o koy believe na kake de tui buru na kaka ni believe ko. And he came across nature, he studied nature, and he came across the spider. They believe Aristotle na spider. After analyzing it, Aristotle, the great Greek philosopher, concluded that the spider had 6 legs. Ruana nona filas. Sa kami hindi mo tuwa buru todo. After Aristotle, ni spider on naema. Because the great Greek philosopher said so. After 2,000 years, tumu indora kay Europe. Ola makna. He was a naturalist and biologist. This is fact. This is in history. Because he was a biologist and a naturalist, he must naturally come across a spider in his study. So when he observed the spider, this is 2,000 years after Aristotle, sampai he discovered that lemah, ni walu nevan spider. Ni ko sa ni kamu tu na buru-buru todo, ni walu nevan spider. But the sad reality was, 2,000 years before Lamarck, the whole world had accepted that the spider had 6 legs. Why didn't they know that the spider had 8 legs? Because nobody bothered to count. Nobody bothered to count. Just take the spider and count it. Here's our rangan katakan Aristotle. For who they are challenging? The great Greek philosopher. Okay, then I let lembo. Because Tala said it. Who can challenge it? Okay, what the agreement? Nobody bothered to count. Nobody bothered to count. And this problem is everywhere. It's prevalent everywhere. And God's people will bother to count. You cannot depend on somebody else's story. Belum tentu bulat tamu tu yang seni terangkin orang. Bulat tamu dia kan itamatian. Au sama itu tak kapan ngambil seorang pembedal, seorang itu tu kan nunggu bina kata mau bawang gitu. Nah nunggu bulat tamu tu, ikut ngana arsitek minum wicin. Nakang antara mereka tapi boleh tapi sipir lagi bakuku terus orang itu tu kumena bos ni kalau tata lagi kemni kena usip siro kemni. That's all I can do. The thing is, na kandina ngan tu biku menon kita. Your lifestyle and Italo no work, and to we will love this study. If you want to, we can continue next week. And to tonga reida, na kena apply tak, na kena dina, ni batu ya yang direpresentang na second coming. Na batu ya representang tu ni sok lo tini kalau na kama na yojo tini loud cry, me buruki buru. And when that is happening, na kalau sa set up takan tu na matin 2 tahun. Belajar in the red time, setting up takes time. No, tu kena kalau misalnya we Moses. Aku nak kata kau nak kena tar na bailo tu. Set up the sanctuary. Duri liunggo, satu tu nak kalau panduri anggo, anggo tu ni tak kena balik soro, na isul ni roni, tak kena curtain, tak kena balik tamgo. Nak kena be development kene. Pakai kata itu na Moses and Moses set up, and Moses set up, and Moses set up. Turut-turut na set up ni sanctuary. Kaya pakai itu ni that God will set up His kingdom, that it must take time.
Kila ni dana vital mata, I hope we'll talk about it again next week. On maruta ka ni ona bakila that you are available for that job. You are available. You just came around the right time. Iko sabi din namin ang ngunundon. Mo may embrace ta ka na reality kami lang. Di ko rin gawin na batu ya, may bagay ngatakan ito, may set up tang kinanamati ito sa ibabaw tira. O sabi ka naman ako, ano kayo papagyan na singatang mo imo. Vamos que dove tornando a tarro e la bulli, se sala mo sa tugan ng Q&A ko ka, eto nito to. Wala. Lingan ko sa atong tinwento ina ruwa sa tol sa pangar binito mo san noon matin si. San natin sing tam. If you want to, you can continue a little while longer. Mesan to ko na ni Q&A. To bitter terong ya. Ang klient liyo wikim ni to wikim di sana tar ni terong nadapa ko muna kakin ko. Nang mengalami, mau terang sama kalau mau biar terang. Santol itu bentuk kian